نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبتم جميعا وتاب منساكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. فالله سبحانه وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني مع سيادتكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة أن يجمعنا دائما على طاعته وفي الآخرة مع خير خلق الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓaawo yettude bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko Allah taguɗo e waɗi en ɓiɓɓe adam waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaade waɗi en e annabajo ɓurɗo moƴƴude e annabaaɓe waɗi en e tagaɗo ɓurɗo moƴƴude e tagaɓe fo ɗum ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o suɓani en oɗo annabajo o waɗi en bani adam o yilti kadi o teddini en o inni wala qad karramna bani adam o naadori ɗon julɗowo o naadori ɗon kefeerowo bani adama fof o teddini wala qad karramna bani adam mi woni min teddini ɓinguel adam. so ƴetti ɓurɗo kanude on e nder bani adam o ƴetti ko ɓuri labede kon e kulle ɗe Allah tagi ɗen o wawata ɓe ɗeɓɓidirde. Allah ɗon inni yeeso ɗon wala qad halaqna al insana fi ahsani taqwim. si tawi ɗon a waɗani ko tagiraɗa kon summa radadnahu asfala sahilin. ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e ɓurnaɗo tageefo ngo nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam on mo Allah subhanahu wa taala suɓi e ko o tagi kon fof o jonnimo kadi ɓural ha o inni wa kana fadlullahi alayka kabira. ɓural ko Allah waɗi e maɗa kon ko mawnugal ko janɗugal ko kabira ko adima ko ɗo wiyete muhammad sallllahu alayhi wa sallam. Allah inni kadi fi oɗo o inni woosi on ɗoftike o wiyeteɗo muhammad wo haray on feewi in tuti'uhu tahtadu ko adatu shart. si on ɗoftike muhammad o iwtiri ɓaawo makko haray on feewi. so on jokki goɗɗum ngo hara hina ɓaawo oɗo iwtirɗon
mafhumu ayan ko haray o majji yo Allah dando e majjigol ma e majjidena ɓaawo ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o yowinini giɗgol makko ngol yiɗugol mo kanko Allah e yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yini hon ɗum qul in kuntum tuhibbuna Allah si tawi dey laatike ko goonga hiɗo yiɗi Allah bonɗum fattabi'uni jokkela min Muhammad on sayno yuhbibukumullah ko on sayno si Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa en joni noon yewtere annen ko nde yiiloto koye o aya ɗo Allah no sifi nooneji yimɓe jeetato ma jeenayi ka Qur'an Allah inni ɓeeɗo miɗo yiɗi ɓe ɓeeɗo miɗo yiɗi ɓe inna allaha yuhibbu fiilu mudari yadullu ala dawami wal istimrar tabiti inna ko harfu tawkidi wa nasb tabiti ɓey Allah yuhibbu himo yiɗi homɓe ɓe wonɓe arde ɗo yo Allah waɗu e maɓɓe si tawi ɓe jantama a ndaari a tawi a tawaka e maɓɓe ko ya ƴettu décision ferme illami linnami golla e gollal ko ɓeeɗo golli kon ma ko ɓeeɗo woni e gollude kon ha Allah ewni ka Qur'an makko yini miɗo yiɗi ɓeeɗo si tawi a tawama e ɓeeɗo ñande tawoyɗamo o ha yiɗa tawaɓe o yiɗi ɓe sa tawaka e ɓeeɗo noon andu Allah yiɗama Qur'an ko addirinde ko fiya tinto ɗon ndaara sa yiyey toon hoorema sa yii toon hoorema bange ka moƴƴi inna alhamdu wa shukru lillah Allah mi weltanikema mi jarnima ko eltuɗa lan an kon danduɗaɗa bono cheytani ha mi wawi waɗugol koko moƴƴi Allah jarama duuɓinami hoore ɗum ɗo sa tintike yaari hoorema nder ton toroɗa subhanahu wa ta'ala o yo newnane gollugol gollal sifa ko ɓeeɗo golluno kon ha Allah ewni ka deftere makko wondema miɗo yiɗi ɓe komo woni ɓeeɗo ayyuhal ahibba en jangge ka Qur'an buy ko Allah ni inna allaha yuhibbul muhsinin Allah no yiɓe moƴƴinayɓe golle ndaari si tawi hiɗa tawa o premier catégorie ɗo ɓe alɓe moƴƴinayɓe golle landoɗa ɗon hoore hon woni muhsinin hon woni ihsan on ɗon tarif makko on ko honno huwa an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kono rewirta subhanahu wa ta'ala wastayi hiɗo sutodiri wasi tawi patron ƴettima ɗo golle hiɗa gollal ndemo hara patron no ƴetti jullere no joƴƴini ɗahimo aynuma mi sikki tu gollal ngal ngal labete ngal moƴƴa ngal timma ngal yaawa awa ko ni woni hakkunde meɗen e subhanahu wa ta'ala ɗo andi ɗo woodi issa lolluɗo karamo koɓe goo no sellinimo karamo koɓe goo ɓe no inimo annabi Musa alayhi salam ko hewnoɗo landagol o landino Allah subhanahu wa ta'ala o inni Allah inni ka deftere makko deftere ma Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm Allah o mungata sakko o ɗano o inni annabi Musa landi Allah yeeto lan kayfiya o Allah inni annabi Musa alayhi salam yo ƴettoy platuwal ma inen asiyatuwal ni o ƴetta kala boofo ma kala ko annduɗen fusay o tumma nder toon o tambo annabi Musa ƴetti ɗum ɗon tambi o tambi ñallal ngal fof kala ko wona waɗede ko no tambora ɗon jemma o fof watti ɗon ŋorre nden nde fuɗɗi argol seeɗa seeɗa Allah no waɗi masiŋji e meɗen yo waɗani e malayika mo waɗi masiŋoy e bani adama ko be kuññama mo waɗi masiŋum e bani adama ko be o ɗaano ko be o fowto sifaji joyi malayika no jogi bani adama jogaki malayika ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata an ɗiɗo jowino ɗon bani adama waɗay si Allah yiɗima e waɗiraɗi o newnanma heɓiraɗi no dagori si woobi ɗum a wata wonde ɓawo majji yo Allah newnan e heɓe gara kono laaɓiri no dagori no ɗuɗi no waɗira baɗe anda Musa tambi ha worre nde gari o fuɗɗi soƴƴagol yara ɗo yara ɗo o tambo yahoy ha tawi hewti nokku goo hande kadi ko beeɗaani ɗanagol makko ko woni e assiette boofo fuuti fof yani ka leydi hande kadi Allah noddimi Musa o inni Musa miɗo halfinnoma goto a wedditike ha fof yani fusi anda Musa inni ya rab mi tambike ɗum ɗo ha worre nden tiiɗi e an tawi ko bewiɗano Allah subhanahu wa ta'ala o jaabi Musa ko nandiɗanan goo la ta'khuzu sinatun wala nawm
mi mugata sakko mi ɗano simi ɗani ke mami soƴƴike tagi e fogon fakkonimo wati o yiɗa ɗum ɗo lañtori ɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala si o mumima o ɗani ke goni fof tagi e fogo woni goa la ta'khusuhu sinatun wala naw o ɗum wonɗo non an ta'buda allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sifa arano on ɓe Allah ewni o innimo yiɗi inna allaha yuhibbul muhsinin ɓe moƴƴinayɓe golle ka yimɓe haɓi o ayta to ha moƴƴa a tawama e maɓɓe ka yimɓe moƴƴi hakkude muɗum o ayta to ha ɓeyda moƴƴugol a tawama e maɓɓe kala ka guere immini a woɗeta to ha waɗano a tawama e maɓɓe ka fitna huɓɓi o a ɗanninay fitna o a tawama e muhsininay tampuɗo ko a wallitotoɗo a tawama e muhsininay ɓittiɗo a ittaymo e ɓittande nden a tawama e muhsininay zalimi kala ka goɗɗo tooña a ittaymo e tooñe ɗen hara a tawama e muhsinin ɗum ɗo ko yoga e sifaji seeɗa ɗi Allah ewni o inñawa ɓe kala siforɓe ɗi sifaji ɗo inna allaha yuhibbul muhsinin yo Allah newna en heɓe ko sifa ɗo ɗiɗa ɗum on gonɗum Allah noddi e ka qur'an gadi o inni inna allaha yuhibbu tawwabin Allah no yiɗi ɓen tawwabin ɗo ala siratil mubalaga ɓen hewɓe tuubugo rutto ka Allah o innari ta'ibin ko ɓen hewɓe tuubugo rutto ko hombo hewata tuubugo rutto ko hewuɗo bonnugol e laɗa sallallah alih sallam no maki wo annadamu ko tawba nin suɗon tum yoni tuubuɓe mi waɗi o bone ɗo mi ninsi komi waɗanimo Allah seeditani gelan ka ɓernde am mi ninsi mi fellitotako mo few hara ɗum no yoni tuubuɓe nokkugol e laɗa sallallahu alayhi wa sallam e maki attaibu min aldambi kaman la zamba kala tumbuɗo e bakkat o laɓɓini fof o timmini surutu tawbaji ɗin fof haray o waɗi wano mo waɗano bakkat nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam issa ko feƴƴi hakkude maɓɓe e seydina oumar bun el khattab oumar radiallahu anu ɓay o naati ka l'islam o tawno toon mbuyi hari adikemo ka l'islam ɓay o jago lanni nelaɗo sallallah alih w sallam lande ɗuɗuɗe nelaɗo sallah alih sallam kulotiri yewtere men fof ɓe inni al islamu yajubbu ma qabla kala bakkatu ingi waɗnoɗa aɗo a wonde ka julɗo gasa naati Allah yejjitanima ɗum ɗo fo o haɗari ɗo Allah subhanahu wa ta'ala tippini aya qur'an e suratul furqan o inni ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ɓeɗo Allah o waynay boneji e bakkatuji koɓe waɗno kon o wayna ɗum ɗo fof o wattanaɓe ko moƴƴi seydna oumar radiallahu anhu o inni onon ɓeɓe mi tawi nder ga fo miɗo ɓuri on baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗannimo ko fi honno o inni komi waɗno kon fewdo jahiliya komi waɗno kon e pankareji e fitnaji hay gotel moɗon wawani on fof ɗon anno ko homo wiyeteno oumar bun el khattab ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tori ɓeyni allahumma aizza al islama bi ahdi l umarayn Allah mi tori kema tiiɗinir sembinir l'islam o saabu goto e ɓe umaruɓe ɗiɗo duwa o jaabi e hoore seydina oumar bun el khattab o inni si tawi noon Allah inni ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat Allah waynay on bone komin wonno kon fof o yirto wattanamen ɗum ɗon ko moƴƴi haray ko hombo e meɗen fof min fewnugo rutto nokkugol e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam gonɗuɓe maki law lam tusnibu la zahaba allahu bikum wala jaa bi qawmi yusnibuna fa yastaghfiruna allah fa yughfaru lahu firgol hadis o himo satti moƴƴa ɓeyni o si tawi no hara o waɗatano bakkatu Allah re'ayno o fof o ittano no fof o adda woɓɓe goo waɗay ɓe bakkatu ha gayna yimto tuuba rutto ko Allah Allah on jaɓana ɓeyni no hadis goo kadi firgol oɗo kadi ma sarra man istahfara walaw aada fil yawmi sabu'ina marra kontaka tawaka e inneteɓe no deppiti e bakkatu hay si tawi on tigi yiltitike e nder bakkatu on o tuubi o ruttike e nder ñalla laabi capanɗe ɗi ɗum ɗo holla wondema yomi yewmi waɗoya ko boni ɗo mais si ari fuutikela mi waɗi bakkatu on haray fa tubu ila llah babu tawba ko maftuhun dammugal tuubumu e ngal udditi ngal sokatake fodde wonkikin hewtare ka hono ɗo redaade fodde ɓe innani oɗo hewti e koma ko andira ko aynira toon ɗo ko fofamumo so a tuubi a ruttike ko Allah subhanahu wa taala Allah jaɓante koye a tuubu ruttoɗa hadis ɓurɗo e fotude e ngal dammugal ɗo inna allaha yabsutu yadahu billeyl Allah no fonta juuɗe makko ɗe jemma fiyon no liya tuuba musibu nahar fiyo tuubu rutto ka Allah on bakkonninoɗo ñalorma wa yabsutu yadahu binnahari liya tuuba musibu leyl himo fonta juuɗe makko ɗen kadi ñalorma teɗɗan
fii on wannoɗo bakkatu jemma suuɗi haray fi yo tuubo o ruttoka Allah subhanahu wa taala haray ko hayya bina tuube ruttodege Allah subhanahu wa taala toroɗen mo yo yaafo en bakkatuji meɗen jeñi e to suuɗi ɗi e fewde bakkatu kadi bani adama ko waɗi o ko waɗi e bakkatu si o tuubi o laɓɓini o ruttike ko Allah subhanahu wa taala Allah jaɓanaymo to wo toɓɓiɗi ɓinata asabul mubiqat bakkatuji jeeɗɗi halkayɗi ni ko feereji ɗum ko ashirku billah no tawa toon sirkangol Allah e mbine yaagal e ittugol wonki e ñaamugol jawdi alyatima e ñaamugol jawdi riba ko tawata fewɗo hino sakiti e laaɗo sa sallam makono so hewtoyi akhiru zaman wo goɗɗo o ñaama riba hay so tawi o nduggu riba ngu pellete hewtani wo noon dirhamu gooto mbuuɗu gooto mi inna sanfaran mum gooto ɗum goɗɗo ñaamata ɗo hara himo anndi pellete ko riba wo bakkatu muɗum no mawni ka Allah ɓuri nde o watta jeenooji 30 si tawi moko ba nanngama ɗo jooni kanko e sonnaji ɗum wowrete adna Allah o fof kono moko ba wona e bimbi haa kiiki ɗe nder duuɓi 10 duuɓi 20 duuɓi 30 hara koye nder riba o wuuri hay gooto wonta hara si ko alaji e seenike kala mo koye seenike usage seenike teddulɗen fof hara ino hoore makko hara fof hino suti kono gooto wonta ɗum ɗo amma noon kunɗa awa on ɓuuɗo gooto mo goɗɗo ñaami riba hara himo anndi ko riba wo ɗum noon no mawniki Allah ɓuri o jeeriɗuɗo e rewɓe 50 riwayaji mo ɓe adda ɓe inna hara koye suuma e kadi lokkeli ko kay ɓe adda ɓe inna hara kay ka suudu kaaba hara no hoora kadi ɗinno fof ko riwayaji kala mo koɓe goo no sellini woɓɓe sellinaani almuhimmu hadise on himo selli ka fuɗɗode dirhamu gooto mbuuɗo gooto mo goɗɗo ñaami hara ɓe anndi pellati ko riba yo anndu ɗe haray waɗɗo jeenooji 36 sitta on no ɓe jiya ñaamugo riba fa tuubu ilallah tuuɓe ruttoɗen ka Allah subhanahu wa taala wa akhira ɗingal dambugal ɗo ko homɓe Allah sappi yo tuubu na kefeero na naafiqiijo inna kadi yo tuubu wona faasiqiijo Allah inni yo tuubu ko homɓe Allah sappi ko fellituɓe ɓen no mari iman ko ɓen Allah inni tuuɓe o inni wa tuubu ila llah fiilul amre wa tuubu ila llahi jami'an on fof moɗon tuuɓe homɓe ayyuhal mu'minun kono yo gomɗinɓe gomɗini maya immito gomɗini Allah gomɗini malaika e defte e nulaɓe e maya immito e kodduri e fof tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun kono yo gomɗinɓe fi hon ɗum laamu on ɗo la'allakum tuflihun bela jo o manete mbaɗe heɓa ɗo mbaɗe ɗon aduna mbaɗe e ɗon laakara kadi taw yo Allah subhanahu wa taala hara himo weltani o nde laaɓo sallallahu alayhi wa sallam no maaki ko ay yo ɓinguel adama sa waɗi bakka to ha hebbini kammuuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi kono sa tawoyiɗan to a tuubi a ruttike mi wattante ɗum ɗon fof ɗo moƴƴi si tawi sirku billahi ala ɗon yo Allah dandan en sirkal ngol mo hara hiɗen anndi yo Allah dandan en sirkol mo hara e ganda kadi salisan ayyuhal ahibba inna allaha yuhibbul mutatahhirin Allah no yiɗi ɓen laaɓoɓe annazafatu ko min al iman kala ko ɓe goo inni ko qawluhu kama laaɓal no jiiha e gumɗinal julɗo no haani wonde hara ko laaɓuɗo hara si a ɓadike mo tum a yi'imo tum mbaadi makko nin diina welete hay so tawina a julɗo julɗo haana wonde loɓuɗo julɗo haana wonde komojo julɗo haana wonde mo fina hara hiɗa andi ko honno haanuɗa ɓornoraade sifa ko mi nanta oustas tawi no yewta hara na yamaɗo dowgamo forme soudaysi hara si ndaroyama leydi hara mo forme ronaldo hara na sifa ɗum no hara collection on hino laba hara haymo wona julɗo si yi'ima tum vraiment o anday oɗo mande julde nde hino e julɗo o hino e makko coñki ɗin hara collection on hino laba hino foti ko ɗum ɗo Allah no yiɗi ɓen laaɓoɓe laaɓugol ngol ɗo laaɓugol coñki ɗin taharatul badan taharatul makan taharatul saw wa taharatul nafs laɓɓina wonki humum ɗum e konnamo e haasidankako e baddi e ñoore e riba siga ɗiɗo fof laɓɓinaɗi ɗon ha gasa laɓɓina coñki maɗi laɓɓina nokku ka wonɗa laɓɓina ɓanndu ma nun kadi immorde e soɓeji ɗin ɗi ɗino soɓe jane ɗen e soɓe tosoke ɗen fof Allah no yiiɗi ɓeeɗo sifitorayɓe ɗiɗo ko ɓeeɗo woni 3e catégorie ma 4e catégorie ɓe Allah subhanahu wa taala woni ko yiɗi si ɗum ɗon feƴƴi Allah inni hon noon inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allah no yiɗi ɓen hoolorayɓe mo wolo innaari inna allaha yuhibbul mutawakkilin tawakkulu e tawakkulu hino serti goɗɗo nayo accu harotowal ngal no feƴƴude ɗo mo yaade o 120 kilométre par heure o daro yeeso no inna Allah dandayɗam na ɗum ɗo woni ko faandaɗo ko wiyete tawakkulu gon a sagata ko ya ƴettu asbabu ɗiɗi fof ha gayna rewta noon Allah subhanahu wa taala ɗon sabo toon kono nawi mi jooɗo ka suudu mbiyatami ɗaɓɓo yarsiko min na Allah arsikayɗam ɗo la seydna Oumar radiallahu anhu o tawino gorko ka juulirde nde salmina woni mo jotti mo janto inde Allah
himo juula himo janga Seydina Umaru tawi mo ɗon ha wattani hakkille oyni ene ko ayo kaarijo ene gom woni ko fawtima oyni ko koto am oyni yaldu koto ma no ɓurma moƴƴere ko ɓurma maraji ka Allah subhanahu wa taala wo ɗaɓɓire ablan wa sayi o ludda e hoore gurdam ɗaɓɓiro lakara wa sayi o joni woni ko maayo ton kadi woni imal maalu fi yadi rajulin salih jawdi no moƴƴi no foti no weɗi si tawi neɗɗo jannguɗo faamuɗo marɗo l'islam marɗo iman on heeɓi jawdi wallahi o wawi waɗo sifa Seydina Ousmane Seydina Ousmane radiallahu anhu o heɓuno jawdi tawi gandal no woodi faamu no woodi iman no woodi Allah no okkimo kadi iman fi okkitirgol ɗum ko feereji heɓugol gandal ngal no feere heɓugol jawdi ɗin no feere heɓugol imanu suusugol ñamanede ɗum kadi ko Allah subahana taala woni ko hokkata no woodi woɓɓe hay ɓe mari ham kono sa yiɓe a sendidirtaɓe hara ɓe maraɓe Allah faalaka ɗum inna allaha yuhibbu isa an'ama ala abdihi an yura atharu nima Allah no yiɗi so neminima wallahi sa fotti e mo neminaari yo batte yo seedi ƴawa e otowal labangal fottugal yoɗugal seeɗa prix ɗum no dagi naata e suudu labandu fotudu ɗum koko dagino ñaama ñaamete welɗo hara si miskine rewri kama hara o ɓeyte ƴiigal hay say ko fi yontere ɗum no dagi ka nder l'islam batte nema o yo yaltuɗe maɗa yiwɗoma wo o anda Allah subahana wa taala o okkorima yetta nema on hara wona bungirgol wona mantanagol wona suningol miskinɓe Allah ɓe ɗum ɗon haray no dagi ka nder l'islam kono si yeehi ha ɓenni kaari sa yimo aynata himo mari haray moƴƴaari fewi waɗa a gollitinaari hadis o Allah o inni nelaaɗo maaki sallallahu alih w sallam si o neminima yo ɓatte nema o yi'e e ma sa woni gando sertu e ɓe janngaɓe sa woni marɗo sertu e ɓe maraɓe sa woni mawɗo sertu e fayɓe ɓe sa woni lanɗo sertu e laamaɓe ɓe ɗiɗo ko piiji ko tawata ko Allah subahana wa taala o woni ko hokkata zalika fadlullahi yutihi man yacha ɗon anndi sahabaɓe ɗen fewdo nelaaɗo sallallahu alih w sallam ɓe arno ɓe waɗi plainte ɓeyni ɓe marɓe ɗo ɓe juulayno min juulirta kamɓe noon ɓe ittey sadaka ɓe hajjey ɓe waɗay piiji ɓuyɓe men en wawata waddiro ɗo nelaaɗo sallallahu alih w sallam tindinine ko ɓe waɗa al askar bada sala waɗe ɗum ɗo e ɗum ɗo son waɗi ɗum ɗo haray hannde ka onon e maɓɓe on foti baraji wonaari balɗe ɗiɗi tawi maɓɓe ɓen anndi ɗum ɗo ɓe fuɗɗi waɗde miskinɓe ɓen ari wulliti kay nelaaɗo awa ɗum ɗo kadi dow ɓe anndi yeeto men bokkungo kadi nelaaɗo sa sallam maki zalika fadlullah yutihi man yacha ɗum ɗo ko ɓuran Allah ɗimo hokka kala mo yiɗi jono si Allah suutima e hakkude jama o fof a woni tawi ko a okkorowo na a okkorteɗo wata ƴettu hoorema hannde kadi waɗa e leydi okkorteɗo al yadul uliya junngo wongo dow ngo hayru ko ngon ɓuri e moƴƴude wa habbu ila llah ko ngon ɓura yiƴede kadi ko Allah min al yade sufla eɗi junngo wongo ley ngo e toɗi ki Allah yo Allah ɓeydan jogiiɓe gokkora ɓe jewatɓe ya rabbal alamin sino noon feƴƴi ayyuhal ahibba Allah no diga o inna allah yuhibbu sabirin Allah no yiɗi ɓe muñiɓe muña gongo no woni catégorie ji ɓuymi ƴetta e gooto muñal ngal ko muñagol har hiɗa wawi ittude mone ko ɗum ɗo woni ko Allah ɓeyɗo Allah yiɗi na ya muññoro fi feere ala na ya muññoro ɓay a ronki na ya muññoro ɓay ɗa anndi sa yehi ko fitna wontanema ɓuri ko waɗanoɗa ko ya muñño hara hiɗa hattani ittugol ko mettuma ko muññoɗa noon fewno ɗon wono o yat sonnajo mo ɓiɗɗo mum feƴƴinno nelaaɗo salah sa inni yo muñño tawi o annda ko nelaaɗo sallallah alih sallam o inni ko heɓɓilango ko heɓanima si ɗum heɓino maynatano yo muñño on so ɓe inni a annda ko woni nelaaɗo Allah o inni hani mi annda o inni awa joni mi muññike nelaaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki wonno assabru inda sadamati lula ko wiyete muñano kaka tappande aranere ka premier choc aynaɗo nene maayi baba maayi ɓiɗɗo maayi jawdi perdi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati hadi wahluf li hayran minha janga ɗum ɗo andu Allah lontinande ko ɓuri moƴƴude e ɗum ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadisi selluɗo man kadaba gayza wa huwa qadirun ala an yunfisahu da'ahu llahu yawma alqiyamati ala ru'usi alkhalaiq hatta yuhayyirahu llahu min alhuri l ayni ma sha kala neɗɗo moɗɗo tikkere hara mo wowno yottagol mo wowno ittugol mone o yafura li wajhi llah holmo wonta joddimani yawma alqiyama Allah noddu e mo ala ru'usi alkhalaiq hara tagi fo mon fuu ɗum mo woni kaarijo ɓi kaarijo o looto Allah suɓinamo e nder huurul ayni o ƴetta yeru kala nogol mo faala sabu holɗum sabu tikkere nde o moɗuno ndey o yaafori li wajhi llah hay mo wowno ittugol mo wawi piide mo wawi warde mo wawi soppude mo wawi jattude mo wawi hoynude mo wawi piide kala mo faala waɗe o inami muñori ɗum ɗo li wajhi llah sifa ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir fewno nelaaɗo sallah sallam e fof ɗen anndi ko holno ɓe yaltinira makka
ñande ɓe yaltayno makka hiɓe wulla hiɓe fesa ɓeyni ya makka hiɓe sappo leyni anta habbu biladillah ila llah leyɗe ɗen fof ko an allah ɓuuri yiɗude wa anta habbu biladillahi ilay leyɗe fof min kadi ko anni ɓuuri e yiɗude lawla anna qawmake aw ahlike akhrajuni fiki lama haraji sinano tum ɓay yeyi yimɓe ma ɓe yaltinilanga ma pellatti mi yaltatama ɓe laaɗo yalti koɓe suuɗi ɓe dogi ɓe hewti e madinatul munawwara ɓonoyno ɓay nasro hewtoyi hande kadi ɓe o waɗunoɓe ɓe ɗum lutnoɓe mayaɓe fof ɓayɓe moɓe jiiɓe hande kadi ka suudu kaaba nelaɗo landi landal maza tazunnuna anni fa'ilum bikumul yawm ene hono ɓe ko holɗum sikkuɗon watto hande nelaɗo sino faala inna hirse fof nelaɗo sino faala inna soke fof no faala inna jatti kala koɓe jeeyi hande kadi kala koɓe falade ñande nelaɗo sallallah alih w sallam waɗay hiɓe arde guluuje temedere nogay sahabaɓe ɓe inni akhun karimu wabnu akhin karim an ko a musidɗa men tedduɗo ɓiwi tedduɗo ɗo hande kadi tedduɗo ngal yaltayi hande kadi elaɗo sa sallam gonɗumaki fashabu murtubaga yehe ko onon min tertiki o min en fotata ko ɗum ɗo woni muñoragol li wajhillah ko ɓeɗo allah subahana wa taala noddoyta ɓe sino e jogui sifaji ɗo hatta yuhayyirahu llahu min alhuril ayni ma shaa yo allah waɗu en e ɓeɗo si ɗum ɗo feƴƴi allah inni on ɗum inna allaha yuhibbu lmuqsitin allah no yiɗi ɓen nunɗoɓe feewoɓe alqisdu ɗo ko nunɗugol nunɗugol ngol ɗo ko misal gotal mi jonnata siɗa faala andude so tawi hiɗa nunɗi ma siɗa faala andugol goɗɗo simo nunɗi ko si tawi giɗo makko njatigi makko nene ma baaba ma weddiɗo ma patron makko ma ɓeygu makko ma ɓiɗɗo makko yaaye bappa mo hattini e yiɗugol ma karamoko makko o haɓida e goɗɗo hara mo haɓidi on hara ko karamoko makko ma bem makko ma yumma makko ko kamɓe woni ko tooñi o daro o feewa yetto inna karamoko e yumma baaba koto bappa yaaye wallahi ɗo on jogaki gonga haray jogiti o e haqqe makko ɗum ɗo woni nunɗal ngal ko ya nunɗo e hoore giɗoma nunɗa kadi e hoore gañoma ko ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam maki unsur akhaka wallu musidɗo ma o zaliman aw masluman foti ko kanko tooñi foti ko kanko tooña sahabaɓe maki minen andi ko onno men wallirtamo so tawi ko kanko tooña amma no si tawi ko kanko tooñi wo ko ya jogo junngo makko ngon hamo tooñi on hetta haqqe makko e hoore makko ko ɗum ɗon woni wallugol mo ngo si tawi noon a walli goɗɗo tooñuɗo on amarimo no tawaɓe allah huuɗi ɓen nayo la'ana llahu man aqqa walidey allah huuɗi kala o ƴagganɗo lele baba la'ana llahu man awa mudisan allah huuɗi kadi kala on wernuɗo bonɗo goɗɗo bonnoya goɗɗum tooña goɗɗum jakka goɗɗo wujja goɗɗo fena e hoore goɗɗo justice on inna ɗum ɗo rewa e hoore makko wallamo ha on ɗo ronka rewde e hoore makko no wonirɗa wo no wonirɗa alhaali makko a tawama haray hande kadi e allah subahana wa taala o ɓuuri wa la'ana llahu man gayyara manara al ard allah huuɗi kadi kala sottinɗo mi ara darnugol suudu andu tawa miɗo atonjini e kum espace mum ɗo go kunni fiino cour o yaltira ma no timmira chambre on ɗo ma plan an ɗon miɗo hatonjini 1 m 50 kawtal diwan on ɗon o ala ɗo hino ɗon ɓornor nden ɗon ka ɓornor nden jooɗi ɗon simi waɗi ɗon plan an on timmata oya ala ɗo ma hay so tawimo ɗo feere makko ya jaafi darnugol fewngo mi ara mi sottinande mi adda ɗo oɗo o tawama e duɗaɓe ɗo si tawi noon ko yeru ko o sottini gon allah huɗirimo honno sikkuɗen goɗɗo yeeyayɗo tumbere wootere leydi yimɓe ɗiɗo yimɓe tato yimɓe nayo oɗo ko ɗum wiyoyta allah yawmal qiyama si goɗɗo mayni e kunɗo yeru kunɗo pep allah taƴoyey ɗo ha hewtoya ka jiɗɗe ɓiri no sellike ɗum ɗo ronno ɗoyto yawmal qiyama neɗɗo kay wa ja'at ko allah ini ɗo wa kullu mri'in minhu yawma idin sha'nun yughni mo ɓe men no mari men ñande yawmal qiyama fiyaka yonay ɗo ɗum oɗo hay ɗum ɗo fof no ka hoore makko si tawi noon goɗɗo waɗi ɗum ɗo tu woni gurdam muɗum honno ɗo wiyata joni mo yawmal qiyama si tawi goɗɗo darni galde haaɗe lamama e garoɗama nder e yaasi fiitre waɗama courant waɗama ndiyam waɗama ko woni nder ton kon fof hande kay koko laaɓi koko foti o évacuea ndiyan kala ko tuuni kala serde kanko e ɓeygure makko ne ko tawata ɓe hatondina ñoogeji ɗin fof o tufandiro ɗum o mbugo ka yaasi julɗo immo bimbi subaka salli ko hamo e ƴetta tonji mo daneji ɗo yaari tottoygol farilla ronga suudu allah o yaɓa nandiya ko feƴƴa an ɗumɗa an ko a julɗo wallahi la haray sellaari few timmari few sabuna ko a faalata kon fof a haalaka jonnugo ɗum julɗo musidɗo la yuminu ahadukum hatta ma yuhibbu li nafsi a yiɗaɗan ndiyan on ɗa wontira nder toon
kono hiɗa yiɗi yaltinirgoɗa nga kuuru maɗa yaha ka yaasi ka taw so julɗo feƴƴa ɗon mo wona julɗo feƴƴa ɗon feƴƴuɗo ɗon wollori toro hande kadi a lorni julɓe Allah ɓen a lorni tagu Allah ngu a lorni jiyaɓe Allah ɓen ka hoore leydi Allah e nema mo Allah niminma ɗo woni woɓɓe aɓe rontu hara heɓugol kuuru an noon heɓa ɗum ɗon fof ka heɓuɗa ɗon gay ka nder to a wata heɓde gay kon kan andiyan tuɗɗaga kam heɓa solution kaɗa waɗa nder to tawɗa joni ko ha to jinama fof ko a lorino e ɓeeto hande kadi holko wiyete mum ɗal ngal ɗo musidɓe julɓe teddu haɗa koye wattan hakkil fiwata gollu hara yiɗa gollude kono hara ko kawtal ngal maɓe wona julɓe ko ɓen hettoyta moƴƴi maɗi fof ko yawmal qiyama yo tori Allah yalla dañen tawede ka muflisina ɗo si ɗum noon feƴƴi inna allaha yuhibbu almuttaqin Allah no yiɗi ɓen hulomen hulugol Allah fil ghaybi wa shahada kene e hullo si yimɓe ɓen fof no mooɗi hulama ɗo si mbuuɗi présentike ɗo kadi a heɓay intérêt moɗanaɗo kono ɗa andi pelle dagaki inna Allah falaka ɗum ɗo ɓay min falaka mi falaka ɗiɗo an tun e wonki mum mako ko ɗum woni muhasabatu nafs hasbugol wonki mum ko ɓuri sattude fof ko tuma goɗɗo hewti o wonki kin hewti ka honodere dande waloɗa ndaara plafond ndaroɗa ndaara suudu no fof ko karola e vitre fof ndarata ɗo fof ko jiyaɓe Allah ɓiɓɓe Allah to wullinɗa wowɗa darnande ɗum ɗo e ɓeygore ma Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ay o hewti ka o maya ɓe lanninomo ya Umar maza taraktani awladi ɓiɓɓe no woodi joni no mayde goɗɗum ala kanko woni amiral muminin ko ɗum accannaɓe ɗo oyni o taraktu lahumullah wa rasulah mi accini ande Allah ene laaɗo makko wo in kanu salihin si tawi ɓe ko moƴƴuɓe fa inna Allah yatawalla salihin ko Allah ƴettata sarjo fi neɗɗo aduna wa in kanu gayra zalika so tawi noon ɓe naaɓe moƴƴuɓe ni law taraktu lahum ma la qaruna ma nafa'ahum shay'a mi accaniɓe jawdi ko qaruna accano o hay hunde wawaɓe nafugol hande joni noon an kay daariɗo ko honɗum maga taraktani awladi honɗum accanɗa ɓiɓɓe maɓe ko ɗe jawle harmude wallahi ɗe wawaɓe nafude ɗe kay ɓe nafatama kadi ɗe anditoyta duwano e golma ɗe ɓantoyta juuɗe inna rabbi irhamhuma kama rabbayani sahira mawɗo no yafore e nder gamburu makko sabu ko ɓiɓɓe makko duwanimo kono est ce que tarbiya on ɗo ko hoore ɗum ɗo ko hoore taqwallah wallahi hina ɗum ɗo Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah hewtuno ñalande iidi ñande iidi tawi o heɓaari jonki ko o soodana ɓiɓɓe makko jiwɓe ɓen kon koɓe ɓorno ñande iidi ko kanko woni amiral muminin baytul maalon no heewi def kono pellete o suusata ƴettugol kon jiyoni mo anndi wona haqqe ma hakke ko jogiiɗo baytul maal on tawi ɗum ɗo ɓittini o yini Umar jooni komi faala ko yaadu kaydi winden ɗo signe mi ƴetta jawdi ka baytul maal mi jonnama soodana ɓiɓɓe ma ɓen jonki ñande julɗi si woni ha lewru num maayi sa yoɓama rambo sa gatta jawdi ndi Umar o uggini hawa juuti o ɓanti o yini o sakirati ka ummo an kadi yamba yummama perdini wo a ƴewi dow ga tawoyɗa Allah an e Allah yoɗɗa wondema mi heeɓi garanti mi wuuray ha lewru num maaya somi ƴetta ɓe ñamata mi ƴettina ɓiɓɓe Allah o jaɓari memude o ƴetti ɓiɓɓe makko ɓen o baki e makko ɓay hiɓe ne'ira tarbiya islamia sahiha o yini ya banat o waɗani ɓe gimol o yini ya banat ishabna wo yehe fijoyo gono e jiwɓe laysa al idu liman labisa al jadidu walakinna al ida liman khafa yawmul wa'id laataki ko wiyete iidi ɓornagol kesi ko wiyete iidi ko kala huluɗo daroyagol yawmal qiyama wa amma man khafa maqama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأيها الأحبة وأخيرا قبل الأخير يقول سبحانه وتعالى باو ان جامتare ɓe ɗo Allah no yiɗi muhsinin omo yiɗi tawabin imo yiɗi mutatahirin o yiɗi mutawakkilin omo yiɗi sabirin muqsitin almuttaqin o ari ɗo o inni honno wasa yajzi llahu almutasaddiqin awa Allah yoɓay ɓe ittayɓe sadaka sadaka ittugol sadaka sa andi no baraji ɗum nafayma yawmal qiyama ko marɗuɗa ka foppa itte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe masi daɓɓo nane mo faamen wo ɓe golliten ɓe ñiwo kullu mri'in riwaya go ɓe ñiwo kullu abdin tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama
hatta yuqda bayna al-ibad enen ɗo foppe e ndaroyto yeeso Allah yawmal qiyama hara nangue no yowta ha hewtuɗo ndaare nden ɗo no wifude kono ndaareɗa kere kone yaalo nangue noon ittoyama dow to addama ha yeru embere sogodal ma cuɓa mo ɓe no rondi ko golluno e aduna a wuri duuɓi 60 foppo yiɗa rondi ka hoore hara hay mora hu gara ala e ɓandu goto suusata landade ko wonɗum darni men ɗo ko ɓurata welde Allah ko foppo ka aduna ɗo ko yugol Allah mi bonni mi torikema acca ɗum ɗo weɗa Allah ko ɓurata mo mettude kon fo yawmal qiyama ko yennugol Allah accana fi on ɗum aduna ɗo ko daaru amali bila jasa ɗo ko galle golle ko aldayi joddi amma lakara ko daaru jasa in bila amal ko galle joddi ko aldayi ɗo joni noon si mo ɓe meɗe yer ko ittata sadaka kon ko yer ɗum ɗon heɓoyta ɗowdi yawmal qiyama so ƴetti jeeɗiɗoɓe ɓe Allah ɗowdinoyta ɗen ka ley ɗowdi arsi makko ɗo tawa e maɓɓe wa rajulun tasaddaka bi sadakatin fa akhfaha hatta la talama shimalu ma anfakat yamina neɗɗo o itti sadaka o suuɗi sadaka o jonni haton jimɓe ɓen hara ngo nano wawari andugol ko ngonyama o kiti hara na waƴitugol hara na waɗangol maɗo sa hettoyke a ɓurimo o wowlita o ko yuno fuutari ɗo ko men jonnimo hoore manon o ko fuɗɗorno yeeyugol ɗo ko goore sa ma ko siirugol ma ko yeeyugol gol hara ya bonni golle maɗo gollugol ngol wonde hino weli fi kono ko margol ngol ha tawoya yoɓowo ko ɗum ɓuri mettude fi ko Allah ini ka deftere makko ko man jaa bil hasan ko kala golluɗo gokkum o jogi ɗum ha o tawoyimo falahu ashru amsaliha hayɗa mari sappo sifa ɗin ɗon na gollugol ngol tum en torki Allah subahana wa taala yo Allah o ɓeyda jogiiɓe ɓen okkora ɓe jogakire wa akhiran ayuha al ahibba wa sayajzi llahu shakirin Allah o yoɓay ɓe yettoɓe aya goto daɓɓo wondoje ɗiɗi e tawkiji ɗiɗi ari mo oynin la in shakartu la azidannakum mi wondi so yettila yer ko jogiɗa ko Allah ini mi wondi kam mi ɓeyda kala faalaɗo yo Allah ɓeydan yiru nema mo woni mo yetto Allah Allah ɗo inna allaha la yukhlifu lmiyad Allah kanko ɗumɗata ko sofodi oyni si a yettimo tun e yer ko jonnuma toon hande a yehi ka usaje nga firoyke hadis goto a wawimo a hunjikam inna Allah mi weltanikema a wawnina huda e hadis goto o ɓeydante hadiseji 10 e hoore on ɗo fiyo ɗum man jaa bil hasane falahu ashru amsaliha sahabajo goto e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jannguno suratul baqara duuɓi jeɗɗi 7 tan kimo janngude suratul goto kono kamɓe koɓe janggata ko misma ko janggete no nano kamɓe ɓe anda asbabu nusul o fo ɓe anda ka ñawoje muɗum nasih wal mansur fo ahkamul fiqhiya fo tafsir fof ha ɓoora tawti ɗon kan noon nasse o hande kan ɓe gollikira kadi ko ngol wi kon fappade ɓe feƴƴa ɗon e gongol hande kan yande o timmino ɗum ɗo ko ngeloba o hirsi ngeloba ɗon ɗum ɗo foɗɗoɗo wasinnama ɗo sansineji joyi o hirsi ɗum ɗo o noddi miskinɓe Allah ɓen o ñamminiɓe ɓe welti o yini Allah mi weltanikema ko newnan ɗalal ngol heeɗi ka hoore an ga o la in shakartum la azidannakum mi wondi si tawi tun on yettila yerkum mi jonni on ko mi wondi mi ɓeydana yo mi torki Allah subahana wa taala yo Allah waɗa e yettoɓe hana e yettoɓe اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم لا تفرج هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مغروبا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة